Akaswani Imphal Ningthoukhongjam Suni na pau pazari ahanbada maruiba pau. Niti Aayog ki Mapal Suba Governing Council gi mifam Pradhan Mantri Narendra Modi na sababati oiduna hauzik pangthokli. National Commission for Women gi chairperson na haire leibak asigi mafam amada nupi gi mathakta chathaba crime asi leibak asigi nupi pumnamakta chathaba crime ni haina loba yai. Pradhan Mantri Narendra Modi na haire leibak asigi nagrik khudingmakpu asoyangam yaudana lehanbada CRPF na achobo thaudang lawri. Mukhyamantri Nongthombam Biena CRPF ki raising day ga mari lenyana yaipa paujel pirakli amasung Sri Lanka gi Dambulada chathariba T20 Women's Asia Cup ki final da hayeng Bharat amasung Sri Lanka sanaragani. Pradhan Mantri Narendra Modi na sababati oiduna Niti Aayog ki Mapal Suba Governing Council gi mifam hauzik pangthokli. Nai Delhi gi Rashtrapati Bhavan gi Cultural Center da pangthokliba mifam asigi hiramdi ing 1948 phawbada Bharat asi sakhotpa leibak ama ohenbada mapungoiba mideng thamba haibasini. Mifam aduda Niti Aayog ki Vikshit Bharat ki vision document da yumpham oiraga wafam kaya khanagani. Niti Aayog na hai mifam asida Kendra amasung Rajya Sarkar singna punna thaudang lawminabaga loinana leibak asibu hena sakothanaba wafam kaya puthokduna khanagani. Vikshit Bharat ki pandam adu phangba ngamnaba Rajya singna kari thaudang lobo yabagi haibadusu khanagani. Leibak asigi apunba pothok chathok ki chang $1 trillion manga yehonduna leibak asi sel tungi lamda malemgi ahum suba leibak ama ohenaba pandam thamli. Ing 1948 phawbada hauzik leiriba chang asidagi hengat handuna $1 trillion kunthra yehonnaba pandam thamli. Mifam asida Rajya amasung Union Territory singi Mukhyamantri sing Niti Aayog ki miyoi sing amasung akhanaba miyoi kaya amasu saruk yari. National Commission for Women's Nai Delhi na Manipur Police Training College pangai ga khusam naraga police personnel singi gender sensitization workshop amal Imphal gi ahanba Manipur Rifles ki banquet hall da hauzik pangthokli. Haudopugi thauramda National Commission for Women gi chairperson Rekha Sharma na hai leibak asigi mafam amada nupi gi mathakta chathaba crime asi leibak asigi nupi pumnamakta chathaba crime ni haina loba yai. Rape natraga nupi da miyot minai tawba khudingmak nupi masa adu khakta da tawba nate samaj asida leiriba nupi khudingmakta chathaba miyot minai ni. Masigi damak aikoi khudimangna amata oina lepminaduna miyot minai asi thingbagi matam oire. Workshop aduda Manipur Police Training College pangai gi director Kabib ke Manipur Police ki DGP Rajiv Singh Saruya ke workshop asida nupi gi mayokta chathaba cyber crime amadi nupi gi mayokta chathaba crime singda police ki thaudang haibasida wafam kaya khanagani. Med Department na hairi awang nupok lamdam yauna leibak asigi tongan mafam singda pak sangna mayai oiraptagi na akanba nong churaba yai. Madhya Pradesh, Maharashtra, Haryana, Chhattisgarh, Karnataka amasung Goa da ngasi phawba akanba nong churagani. Gujarat ki tongan mafam singdadi lagliba ningthokaba numit phawba akanba nong churaba yai hairi. Uttarakhand, Rajasthan, Himachal Pradesh, Kerala, Uttar Pradesh amasung Jammu Kashmir da lagliba ningthokaba numit phawba mayai oiraptagi na akanba nong churaba yai. Lagliba numit mangani phawba sida awang nongpok Rajya sing leibak asigi mayai thangba amasung kha thangba maikaida mayai oiraptagi na parap nong churaba yai. Assam amasung Tripura da lagliba numit ini asida sabagi chang hengalaba yai hairi. Pradhan Mantri Narendra Modi gi Samatarani Thuishuba Man ki Baat pungning gi wa hayeng ayuk pung 13 da Akashvani gi thongda sandokani. Handaki asina Sri Modi gi ahumlak suba term gi anirak suba episode ni. Thauramasi Akashvani amasung Doordarshan amadi AIR News ki website amasung Newzone AIR mobile app ta sutaba phangani. AIR News, DD News, PMO amasung Information and Broadcasting Mantraloy gi YouTube channel singda live streaming tawgani. Pradhan Mantri na ngang bahek loibaga madugi Manipuri wahanthok Akashvani Imphal da sandoktuna tahangani. Masi numisipmaki numidang pung 9 da su amuhana sandokani. Haiba thauram sing asi LRS Akashvani Churachandpur da su numichimakta da sandokani. Dialect lon singdana mathangi numita sandokani. Tabiriba pawasi Akashvani Imphal dagini. Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi CRPF na leibak asigi damak hanba leitaba thauna amasung kathokpaga loinana mathau pangthoktuna lakli. Makhoina leibak asigi nagrik khudingmakpu asoyangam yaudana lehenbada achoba thaudang lawri.
CRPF लिंखटकीबा 43 सुबा नुमित का मरी लेना CRPF पर्सनल सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना याइफा पाउजेल पिरदुना हाई मखोई मथौना मरिंग जेना लेबाक असिबु अमत ओइबा लिपुंद पुंदुना मांगलोमदा चंगसिनबा लेबाक हाइबदु ओहेली गृह मंत्री अमित शाह ना हाइरी CRPF ना लेबाक असिगी शांति रक्षा ngakpada अचौबा थौदांग लौरी थौना फरबा लानमी सिंगना लेबाकी दमक थवाई फावबा पामुबा लेतना लानथेंगनादुना माइ पाकपा ngamli वाफम असी श्री शाहना CRPF हौदोखिबा नुमित का मरी लेना फोंदोखिबनी महांगना मथौ पांगथोकलिंगैदा थवाई थाख्रबा लानमीसिंगी मफमदसु इकाई खुमनबा उतली मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेना CRPF की रेजिंग डेगा मरी लेना याइफा पाउजेल पिरकली सोशल मीडिया दा थागतपा पाउजेलदा मुख्यमंत्री ना हाई CRPF ना लेबाक असिगी तोंगान तोंगान मफमदा शांति रक्षा की फिबम ngak senbada अचौबा थौदांग लौरी मखोइना थमुइ सेंगना कथोकपगा लोइना मियामगी सेवा तौदुना लागली CRPF ना लेबाक असिगी दमक अचौबा थौदांग लौदुना लागली मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है खंगनबा हानगी राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेखिदबगी मापल सुब कुमोंदा ngasi लेबाक असिगी मियामना इकाई खुमनबु उली महाग लेबाक असिगी 13 सुब राष्ट्रपति ओइरमखी मांगना हिंगलिंगाइदा भारत की स्पेस अमसुंग मिसाइल चाखोनबगी लमदा मरोइबा थौदांग लौरमखी मागी पुंसीबु लेबाक असिगी याइफनबगी दमक कथोखी 2015 की ngasi नुमित असिदा डॉक्टर अब्दुल कलाम लेखिदे उड़ीसा उत्तर प्रदेश अमसुंग मध्य प्रदेश सरकारना अग्निवीर सिंह की दमक सरकार की थबक चंगबदा कोता पिरगने हाइरे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ना हाई उत्तर प्रदेश पुलिस अमसुंग UP प्रोविंशियल आर्म कॉन्स्टेबुलरी फोर्स की थबक लौबदा अग्निवीर सिंह की दमक अखनब कोता पिरगनी थौरांग असिना लेबाक असिगी अग्निवीर दा चंगलुबा नहा सिंहबु पुनिंग थौगतपगा लोइना हेन थक्सी खासी नाइबा अमसुंग फजन ट्रेन तौर पुलिस पर्सनल सिंह फंगबा ngamlagani मध्य प्रदेश सरकार नसु राज्य की पुलिस विभाग ता अग्निवीर सिंह की दमक सिट खागलगनी हाइरे अमरोमदा उड़ीसा सरकार नसु अग्निवीर सिंह की दमक पुलिस अमसुंग अत यूनिफॉर्म सर्विस सिंह दा चादा तरा सिट खागलगनी हाइरे मसिगा लोइना सही मंगा सु थबक चंगबदा कोमथोकलगनी हाइरे जम्मू काश्मीर दा 2019 फावबगी मनुंगदा सोलर एनर्जी मेगावाट चंगा पुथोकनबा न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालयना पांदम थमली थौरांग असिगी सरुगम ओइना 2015 फावबदा सरकारना मफम अदुगी युम 9,000 हेनबदा रूटटॉप सोलर प्लांट प्रोजेक्ट पाखतकनी मसिना युम 9,000 हेनबदा कानब फंगलगनी थौरांग असना जम्मू काश्मीर दा सोलर एनर्जी मेगावाट चनी हुमुद्रा हेन पुथोकप ngamlagani ing 2048 फावबदा सोलर एनर्जी मेगावाट 1,000 पुथोकप ngamlagani मसिगी दमक केंद्र सरकारना लुपा कोटी 150 की सेनफम बजेट हापख्रे जम्मू काश्मीर की कुपवाड़ा जिला की भारत अमसुंग पाकिस्तान अनिगी लाइन ऑफ कंट्रोल परिंगदा टेरोरिस्ट अमसुंग भारत लानमी की मरक्ता खुद थोंगनबदा लानमी की मियोय अहुम सोकले थौदो असि ngarang नॉर्थ काश्मीर की ngamkhai परिंगदा लेबा कुंकारनी पोस्ट मयादा थोखिबनी ngarang की थौदो असि था सिगी मनुंगदा टेरोरिस्ट सिंग चथरकपा मरक सुबा अटैक नि श्रीलंका की दंबुलादा चथरिबा T20 वुमेन्स एशिया कप की फाइनल दा हयेंग भारत अमसुंग श्रीलंका सानरगनी मैच असि नुंगथिल पुंग अहुमदगी हौगनी दंबुलादा ngarang सानकिबा अनिसुबा सेमी फाइनल दा श्रीलंकाना पाकिस्तान बु विकेट अहुमदा थोइकी अमरोमदा भारत अमसुंग श्रीलंका की मैच अहुमगी T20 इंटरनेशनल सीरीज की अहानबा मैच ngasi पलेकेलेदा सानरगनी मैच असि ngasi नुमिदांग पुंग 3 तगी सानबा हौगनी सीरीज असिदा भारत की टीम बु सूर्य कुमार यादव ना लुचिंगली अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुखना नीति आयोग की मापल सुबा गवर्निंग काउंसिल की मिफम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभापति ओइदुना हौजिक पांगथोकली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन ना हाइरी लेबाग असिगी मफम अमदा नुपी की मथकता चथबा क्राइम असि लेबाग असिगी नुपी पुममक्ता चथबा क्राइम नि हाइने लौबा याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हाइरी लेबाग असिगी नागरिक खुदिंगमकपु असो एंगाम याउदुना लेहनबदा CRPF ना अचौबा थौदांग लौरी मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेना CRPF की रेजिंग डेगा मरी लेना याइफा पाउजेल पिरकली अमसोंग श्रीलंका की दंबुलादा चथरिबा T20 वुमेन्स एशिया कप की फाइनल दा हयेंग भारत अमसुंग श्रीलंका सानरगनी पाउ लोइजरे।